Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kikam turmur katanat MEPDCL kila nang pau pertai hadian kumba khat sauteli kilong yeng hagasnong nong rem umksi kila yop diang ya ka by boarding la ne ka bill light watla ka boarding kampat simlapoi haga yeng jongki haga bakila shudep ban ring thamai kani jingle turmur katanat sam boarding kam dai shu ka badang thamai haga ba nakapor syakapor ki pajba ki juut halor ka jing yop diang ya ki by boarding ki ba om ya hap satia bat ka jing pendon kam bat ka jing kieu shaba palat bala shushna ya ki by boarding klem dalik pet bat khmi hi daladi la ne ka meter reading ka bala bu ki pajba khamtam ki duk kirangli hapdeng ka jing e ka ba kraw Kajingle turmur katanat MEPDCL kala pauru hadian bagi pajba kasnong nongrem umksi kila ujor sa ginongelam ka Ribhoy Youth Federation hagaba marsinyo jingtip na kalyang kaseng hapo kajingelam jong samla Devan Wadri President ka Umsning Circle baduba prangsngi kala Finance Secretary Sengkme rengkat kidkhot kibalai shimkia ban naik kendo sundon yo SDO katanat MEPDCL ha umyam nagbenta ban dawa ban pelong ka jingtokit halor katai gi jingle tumur bat penpoi turmur ya gi by boarding syaki pajba ni nama baka belai jini kala long la palat ka jingki ka belai nama man benai ni poi ke belai ke batang sanspa andu spa menta kala poi hidup katsan pesan hajatam kidan kilong yeng ki poi hidup aku hajar tengi ki badu bosok ngimla mo kasih ta nama bon kilong yeng kidai di BPM menta ka poi hidup kan dia belai ni siom na ni besakun na long ka sidi e ni belai pi ong yengi chandor limita menta ni dei mangi seban chandor limita kadai kam jongki limita rida ong ban chandor ni menta ni chandor limita ni tak mita yo ka jak mom no ni sidi e amangi menta ka belai ta nam ban adu January hadu menta banai ba san tega poi belai hadu kata aku hujak tam Bangin layo jingwot nagi paiba no susnong jong komsting area hi bakoi kawai tega lapolong nagi kaseng bagin shibri sinjam mau ni sega office ka MCL te nisgo urun bok shibun e aku juga pon nisgo banai kublai ya SDO jong ka department mau la pedang ingi bon yo kan yakar mentaka singi ha jong long kidai paiba nalu kilong kini long pa tinggal pen i gesing e nakaliang jong kini kinong susnong bar khoi nong ba kaseng tinggal pen i gesing e ba apa ting ting yo ini kibil kabil ka ba umitar udang yai atau ang tu ba usni umitar defektif kat ba pun ibat yang tu ba uchas pada kabil kata baning kong ka ba arpa long ba kidon kibil kiba ha ko mensyua kipoi tangkumba kasan spa lai banai menta ko hadu ki bo ko wajar kata fusim jing e am tam yangir ko super pelungok mo ni seng balang bat hidup ba hi berkoi kawe nang ta kidon ro ki kilongying kaba wat ya umeta nane wat ya ka service light ban ai hakai trum ying ru 4 don nre wat ya ka bil pat 8 poi te katar ko ba khamlong pen lengok bhayengi ba haba timpat te yo ya ka light haying jungki ban ha ka trum ying nre ka bil adat yo te kata ka julong jiman kata kadon hadu kumba hasan alpotlik ying te sukuwiru ba ha ka por balawan na kaleng jong kilong kemi por ba tuan keli hang ne ha ka por ba kuan nengkong mangi kila kena tomet nak kaleng jong ke department ro ki ong ba pensione kong ki wani kena kena ngimla ambatai ba fitip ne amba menso flit khau kat no bat menta kan no flit khau te ha jing sha kini ki wan man siu ki belai om mon kelio bai khau nane om mon kelio khau ni ne te ki ha pensai bai ya ka ega badi jong ke belai ke nek pensai bani ke dor jong khau te kata kolong ki tomet ya kini kilo kemi ro support tingi condemn ya kani mau ko galeng department bakam di suban kum ne nang ne sakmat ba khamtam pia kini ki lockdown mo ba kimyo suban bala ki ski ki por bala like no kilo mi lompa te kasam jingi sibune ban siyo kani ka like ko poi menta ka ba poi saki ting ka poi hadu sa bu pra hajaru ka wai golong yingi imene ka tuka bil ka bil ka bangiyo nang ta khasan hajar arpo hajar te kasam jingi sibune kani long mi tidak ka daw ba ngi nang leng kaseng isim kini senjam ngi walang kini kroy banu ikaran bat neu SDO jong kani department barsa ka wiru ka bukut ba khadu kalong ba nakalian jong u SDO jong kani department ulap tha yangi ba ulap pensairu ba wan dom siu suaya kani belai tat hadin ondang ilai sompen baik haka sipole ringkat ba ke department ba u bahalor e jong kani ke department bari u engineer tinggi salapan ya pek nang ni syahmat nang ni syahmat mengikwa ba kani ke department kadai ben penpoy ki bil haka por biang tik namar ba balai ba ngim kwa ba kan poy season poy namar ba kumong manis syahmat bangim la ban siu season siu mo kena haka juga por bangin tip bakat no ngi penon kami kalai
kanong i thang yang lain mengintip pe kanang malalang ila thang he palat ro gi pedon kam ojing thang barit kanang mangilak ban pedon kam kata kom mangin ilong yalak ban siu ke belai te aku cukup por sekowiru ngi diman nganengi ngi request mo ngi kerpat ya ke department ba dara long ka bala bakin buru ya kido ki bawan le ya umeda reading apo kasunong ka tau ba apa po umsning bakin bu ki beri ke bala long ki ba experience lan ki betip ban ban reading ya umeda mo nama tu ngi kesi iba kinong reading kimdi ki bala long ki ba experience mo reading what ban check ya umeda kim check ndre ki pa ban yangi bangin son ya kadur bangin ta ya umeda kamdi mangiki authorized person mangin le ya kata ketika department juga misibel ban le ya kata hi te kata ro person lango tinggepat banane semat kimdi ban ong tentu ba ngin sundur lan ngin le mangi ka reading zo meta te hako suko por long ba ngi kerpat ru ba ngada long bala nang ni sakman ba hakapor ba kiun ai ka bil ngi ko won poi tik tik nane ba khapun kulo ya kapor ba kanang mangila ban pe ya ka e ka bangi thang pun kami ngalai mangila man adjust ka